Metong a warehouse sa panwalang gagamitan bilang illegal cigarette factory ing ni-raid ning Bureau of Customs o BOC. Kaya bereng aliwa pang ahensya inyang Miyerkules, January 28, king Barangay Panipuan, Mexico. King gewang operasyon ato kaldareng otoridad ing metong a pasilidad na alaka nung lisensya o paintulot para gawang sigarilyo. Pilang makina agagamitan king pamangawang sigarilyo, raw materials at aliwa pang produktong yosi ing asabat kilubning warehouse. Ato kal king pasilidad reng niyayaliwang brand ning sigarilyo. Reng aman ang gamit at materialis posibleng smuggled o illegal kanong apalub king bansa uling alalang gustong dokumentasyon. Ikit mo naman king lugar reng marakala tax stamps akasalukuyang lalawen ng Bureau of Internal Revenue o BIR bang pakibalwan nung lehitimo o peki lareting marka kabang kasalukuyan naman ng inventory kareng sigarilyo, raw materials, ampong gamit a ikit keti. King report kabilang kareng meraka preng ana ma Chinese nationals, 52 Filipino a lalaki at 11 a babae apan walang konektado king illegal a operasyon. In Bureau of Customs, makipag-ugnayan king Bureau of Immigration, bang lagwan, ing legal status dareng daywan na sangkot keti. Agpang kang BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, ing operasyon partine ning balaw sa kampanya ning ahensya, laban king smuggling at pamangawang illegal na sigarilyo ang maging sangkan ning maragula pa nga wala king panakita ning gobyerno at peligro king kabulasan ning publiko. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga, Balitang Tuto, king Balayan Susuyo.